Tire mwe, timeri, timatatu, maita mahingo mugwanja, mbunge ya Senate niremetwo kuhitukia ikereka ria gatatu ria ugai wa kigina gia thirikari cia matura riria rirendekithia ati ugai ukorwo gikirira uingi wa andu uria kaunti ina andu aingi noguo yagirire kwamukira mbeca iria nyingi undu wagirire kuguna kaunti cia Nyanza, ithuiro ria bururi, Rift Valley na gitaru gia gatagati. Ni mutaratara urerikana ati wi ngoro-ini ya President Uhuru Kenyatta, no kuri mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga wina irathimo na irumi hakuhi na ithimi ciganaine. Na mwena umwe ni ukuguna gicigo kiria oimite gikirigirirwo kwamukira mbeca nyingaingi ni undu wa uingi wa andu, kiria kiugaga ati ni undu wa murugamo wa kiogoteti gikoretwo gigithutukanio mihango-ini ya uthii wa na mbere. No na mwena uyu ungi icigo iria cikoragwo ikimunyita mbaru na wihokeku utenyenyekaga cigute mabilioni ma mbeca. So what is the issue here? The region's leaders believe naively that their numbers are properly half of the country. They also think they generate all the taxes. They need to study key area source of revenue to understand which sectors, areas raise taxes. The Mount Kenya does not pay tax because they produce goods from farms or their food, but they want all revenues paid by others given to them. That is ridiculous and this must stop. Therefore, hii mambo ya kutuambia sisi hatuna numbers na ni kweli wao ndio hawataki namba zetu ionekane, tunataka ikome na ikome kutoka leo. Rimurikitwo tari rita ria mbere thirikari irahotwo kuhitukia mutaratara wa watho itwarite bunge-ini. Gicunji gia atongoria kiugite ati kuhotwo guku ni kigeranio kia mbere kia utongoria mweru wa Senate makiria mwena-ini wa aria ingi, na kugwa ni kuga ati thabari ya gukinyaniria mibango ya thirikari bunge-ini igukorwo na nditi ya mwanya. No na igutha rimwe Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ni ahotete kuhiuria mucarica na gukinyaniria itua ria gutiria ndereti ino rita ria mugwanja, undu uria ukindirite ati ni wira muritu wi mbere ya utongoria mweru. Ni ngwenda kwira my brother murata wako gwetwo Kang'ata, ndeto cia bunge itihitukagio na githuri no utongoria wa Njuguma gutiri kundu thiaga. Andu ni kwaririo maragirio kahora, makaiguithio, makonithio kihoto, makahitukio ndu. Njira ciothe cia kuorohia ngoro cia atongoria aria mararegana na mutaratara uyu mweru ni iringite ihiga. Riendekithia ria muhiuria wa mucarica mwena-ini wa aria ingi bunge-ini ino ria kwenda mutaratara uyu karutithio wira kuma mwaka-ini wa 2022 rionetio ngata ni bunge ino iria ironekana ta ingiiganira na riendekithia ria seneta wa Nairobi ria ati mutaratara uria uriho utwarithio na mbere ta uria uri. Will stand for one Kenya. And the party position that I know of Jubilee is the position of one Kenya indivisible. I stand for that, Madam Speaker. Senator, you refuse to attend the parliamentary group meeting. Yeah, it's a fact. So therefore, do not come to mislead the House. Thutha wa kuona urito wa ndereti ino na uria yahuranitie maseneta, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga endekithitie kuhimbirio kwa mutaratara uria watwarirwo bunge-ini rita ria mbere ni commission ya ugai wa kigina, undu uria maseneta ma gitaru gia gatagati mareganite naguo, makiuga ati meguthie na mbere na kuhimbiria mubango uria wendekithitio ni kamiti ya kigina ya bunge ya Senate iria hindi iyo igitemania mubango uyu yatongoragio ni seneta wa Meru Mithika Linturi. Uongozi wa upande ule wa walio wengi ukiongozwa na ndugu yangu Pogisho, ni ukweli kabisa kwamba umefeli mtihani, hauwezi hiyo kazi. Na si kwamba ati tunasema kitu ambacho hakiko sawa sawa, kiko sawa Bi Speaker. Na ninashukuru kwa kumpatia nafasi hii. Kang'ata hawezi kuconvince hata seneta mmoja kwa ile upande wake wa walio wengi kwenda pande yote. Hawezi. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kwamba tuwe kitu kimoja ili tuone Kenya imebaki kama nchi moja. Asante Bi Speaker. Cikaro cia ikuhi cia ndereti ino nicio cionanitie urugari uria umirigiceirie. Cikaro icio ciarugamirio na njira andu aingi maroiga ati ndiatwarithirio na itio cia nyumba ya guthondeka mawatho, kumwe maseneta makiugiriria speaker makimwira ati ni muikie muhuko ni mahinya maria marenda mubango uyu uhituke kure kana kware.
mukana wa gutacukiria makinya maseneta ma Jubilee maria mareganite na mutaratara uyu mweru gutiteithiriirie gucenjia mirugamo miruru iria handitwo bunge-ini ndereti-ini ino. Speaker, I vote a big no. No mubango uyu githie na mbere na kwarahura urugari thiini na nja wa bunge ya Senate o mwahura etikaniria ati kuhitukia mbeca ici ni undu umwe gutigirira ati ciahuthika uria kwagiriire niguo andu uria wa bata makiria. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.